sithathele ithuba ebelungu dadlala tinjalo nje besisete lokwambani noma gas bewusesengekho but sewukhona nyalo sicela liqolo ke bazalwane kakhulu kini bangcwele siphinde sithathele lithuba sinemukele ihlobo tekhethwa inkonzo yethu Jesu Kristu noma phela lapho nikhona khona siyanemukela siyanithanza nimqoka kakhulu etimpilweni tethu siyakholwa ukuthi sidawudama kufunza si-summarize la kufanele ke khona asithandaze sithandaza egameni laNkulunkulu yisine ndwathana nomoya ingcwele amen umuhle uNkulunkulu umkhulu yesabeka ungusomandla ligama lakho sihole uNkulunkulu wethu lona amandla onke usifihle kuwe sente babe siqhame njalo nje ebusweni bakho sihambe Nkosi lo ndlela usibekele yona sihambe Nkosi ngokwesaba nangekuthuthumela nangekwathi ukuthi wena uNkulunkulu usibhekile liso lakho Nkosi lihlala njalo lesethi kwethu sinikela bomdade wethu nabomnakethu Nkosi even our children Baba wethu lona amandla onke at this hour we pray oh God ukuthi chubeka ube nabo wherever they are whatever their situation is Lord God Almighty siyakubonga Nkosi kwethu usithembise umthandazo wethu Nkosi yona nduku Nkosi lesiyawushaya ngayo noma ngabe ngiluphi ludaba Nkosi okanye ludaba lesibhekene nalo silwehlulekise thatha ke Nkosi ludumo lukufanele kulomzuzu wendele nje buhle nophansi nokhathimiso wakho ligama Jesu manje naphathi amen sithi hlole sivume emaphutha ethu uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu sonile ngeqabanga la ngekukhuluma la ngekwenta nangakwende lebekufanele sikwente ngenxa yendwathane yakho Kristu inkosi yethu siyithethelele konke lesekwenzile usende sikhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe uNkulunkulu somandla sawukele sithelele tethu sigcine phile lokunini nanini nga Jesu Kristu inkosi yethu amen cela ke ukuthi bangcwele without any waste of time umuntu alungise something la very quick alungise something lapha masinyane haleluya siyabonga bangcwele siyabonga ukuthandwa kwenkosi yethu enguJesu Kristu yes we are getting there we are happy we are getting there yes bangcwele yes ayike bazalwane njengoba bengishito sesitawuvele singene emahubeni lamiselwe lelanga lalamuhla sitawungena emahubeni lamiselwe lelanga lalamuhla the appointed psalms for tonight is Psalm 44 Psalm 44 lihubo laka 44 lihubo laka 44 etingcwadini tethu letingcwele lihubo 44
Yebo uNkulunkulu, sivile ngetindlebe tethu bokhokho nabasitekela tinto lawatenta ngemalanga abo ngemalanga asendulo. Nguwe lowachitha tive ngesandla sakho, wahlanyela bokhokho evenlato, tive watithungulula, wahlumisa bobabe bethu. Ngobe live abalichwaganga ngenkemba yabo, ngisho nekunqoba banqobanga ngetikhwepha tabo, kodwa banqoba ngesandla sakho sekudla, nangengalo yakho, nangekukhanya kwebuso bakho, ngobe wena wawubathanza. Yebo Nkulunkulu, wena uyinkosi yami, yelekelela bakaJakobe, ubente banqobe. Labaphambene nathi sitawubehlula sibachithe ngawe, labasivukelako sitabaphichita ngelibito lakho. Angithembeli iyo lengangisindisa, kodwa wena usisindisile kulabamelene nathi, wabajabhisa labo awusaphumi kanye nemabutho ethu. Usiqoshise ngetitsa tethu nalabamelene nathi, bayatitapela nje lapha kithi. Usende saba njengetimvu tekuhlatshwa, wazisakatela etiveni tonke. Sive sakho uzithengise ngelinani lelincane, wangede walizuza linani lelikhulu. Usende saba inhlekisa kubomakhelwane bethu, wasenta sihala nakulabo labasacile. Usende sika emkhatsini wetive, usende ika emkhathini wetive, wasenda saba yinto yokubukelwa phansi. Ngihlala ngihlazekile sonke isikhathi, sengize ngidliwa ngemahloni, ngenxa yokuthi ngiva bayangihalatisa bangethuke, nangenxa yekubona sitha nempindiselwano. Konke lokhu kusehlele, kodwa asikakukhohlwa wena, futhi asikasephuli isivumelwano sakho. Inhlitiyo yethu ayikakuhlubuki likaphambuki endleleni yakho. Nokho usiphichitele ehlane letimpungusha, wasembesa ngelithuli lekufa. Kube bese silikhohliwe libito la Nkulunkulu wethu, sifuna lusitimele kuhlatshwa. Hawu simakatsi, ungangiyekeleli kokuphela, ukufihleleni buso bakho, ukukhohleleni kuhlushwa nekucinzetelwa kwethu. Sitsicelwe phansi elithulini, tisu tethu tinamathele emhlabathini. Sukuma ute usisita, sihlenge ngenxa yemusa wakho. Akuthunyiswe uyise nendodzana naMoya Oyingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifunda incwadi ya Genesis chapter 42 verse 18 to 28. Sifundo sekuqala leso, Genesis chapter 42 verse 18 to 28. Ngelilanga lesithathu uJosefa wakhuluma nabo wathi, mina ngingumuntu lowesaba uNkulunkulu, yentani naku ukuze nitawuphila. Naningemadvodza lathembekile, shiyani munye la esitokisini, laba labanye bahambe bayewuthatha lokudla bakumikise emakhaya enu, ngobe naku indlala ibhokile. Kufanele nite naye la kimi lo mnakeni lomncane,
Ngawo-ke nitabe senikhombise ngempela ukuthi benikhuluma liqiniso futhi ningeke nisabulawa. Bakuvuma lokho. Bakhuluma bodwana bathi, asenibheke lesabenta kumnakethu uJosefa. Sathi sesibona kukhathazeka kwemphefumulo wakhe nasincenga sathalalisa sangete samlalela. Ngiko nje sesikule nhlupheko manje sekumele athi ukuthi Josefa abeluva lolulwimi lwabo ngobe kwakukhona labemumshela. Josefa wesuka lapho wayawukhala, wathi kube acede kukhala asakwathi ukukhuluma kahle wabuya weda kubo. Wafike wathatha Simeon wambopha embi kwabo. Josefa wayala ukuthi baqaliselwe kudla emasakeni abo, nemali yalona lowo wabo ibuyiselwe esakeni lakhe, banikwe nemiphako yelwambo lwabo. Konke lokho kwentiwa. Bomnaka boJosefa bayikweta-ke imithwalo yabo etimbongolweni tabo besuka bahamba. Kwathi lapho befika baphumula khona, lo mnye wabo wathi uvula esakeni lakhe ate upha imbongolo yakhe, wakhanza imali yakhe emlonyeni welisaka lakhe. Wakhuluma komnaka wathi, imali yami ibuyiselwe naye emlonyeni welisaka lami. Tinhliziyo tabo takhathazeka kakhulu ngaloko, bathi mate bakhulumisana bathi, yini lena lasentele yona uNkulunkulu. Siphela lapha sifundo sekuqala, sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha. Umvangeli Johane sahluko 5 sifunda from verse 1 to 18. Chapter 5 verse 1 to 18. Emva kwalokho kwabakhona umkhosi wemaJuda naJesu wakhuphukela eJerusalema. Lapha eJerusalema eceleni kwelisango letimvu bekunelichibi lebekuthiwa ngeShebheru yiBhetsaida, belinemihume lesihlanu. Bekulele kuyo ticumbi tetigulane, timbumbutse, tinyonga nalabafeta inhlangothi, bonke bebalindzele kutanyame njalo ukuthi kwehle ingelosi yenkosi ifike iwadamadamise lamanti. Bekuthi lowo longene kuqala emva kwekutanyatanyiswa kwemanti aphile ekufeni kwakhe, noma ngabe saluphi aphile esifeni sakhe, noma sangabe saluphi hlobo. Bekunendoda lapho leyaseyigule iminyaka lengu-38. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho, athi nekuthi sekuphele isikhathi lesingakanani igula, wathi kuyo, uyathanda yini kuphilizwa? Le ndoda yaphendula yathi, Nkosi, ngithi umuntu longangifaka echibini, nakutanyatanyiswa emanti, ngiyaye ngithi ngedama kungena kusuke lomunye umuntu angencelela. Jesu wathi kuye, sukuma uthathe licansi lakho uhambe. Ngekuqabita kweliso le ndoda yaphila, yasukuma yathatha licansi layo yahamba. Bekulisabatha ngalelo langa. Ngako emaJuda atshela le ndoda lebeyiphilisiwe athi, phela lamuhla lisabatha, awukavumeleki kwethwala leli cansi. Yona yaphendula yathi, lona longiphilisile nguye lothite kimi, thatha licansi lakho uhambe. Ambuda athi, ngubani yena lowo muntu lothite kuwe, thatha licansi lakho uhambe?
kodwa le ndoda beyiphilisiwe beyingamadi ukuthi ngubani, ngobe bekunezicumbi zebantu kuleyo ndzawo ukuthi futhi naJesu abesahambile. Ngemva kwalokho Jesu wahlangana nayo seyisethempelini, wathi kuyo, uyabona kambe ukuthi sewuphilile, ungaphinzi-ke wona, funa wehlelwe ngulokukhulu kakhulu kunalokho. Le ndoda yesuka lapho yahamba yawutshela emaJuda ukuthi nguJesu lona lo iphilisile. Ngalokho-ke emaJuda amdingela Jesu ngobe lokho abekwenте ngelisabatha. Kodwa Jesu waphendula wathi, babe wami selokhu usasebenza kuze kube manje, nami-ke ngenta njalo. Kwaba shangathi wabangile emaJuda ngalokho, kusho njalo kwakhe, afuna kumbulala kakhulu kunakuqala, ngobe abengakephuli lisabatha kuphela, kodwa waphinde wathi uNkulunkulu nguyise, wadenda lolingana naNkulunkulu. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngitawucela-ke bazalwane ukuthi njengendlela yenta sibuke lesifundo sekuqala, sitawukhulumela kiso asithandaze. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi lenemandla, Nkosi simakathe, siyabonga. Sibonga umusa Nkosi lomkhulu wekusondla ngelivi lakho leli siqondisako naleli sibonisa bunjalo babonembeza bethu, ikakhulukazi uNkulunkulu wethu lona amandla onke, ngenxa yekungemukeleki kwabo kuwe. Sisite uNkulunkulu mnenimandla onke kuba silikholwe, sililandzele, silende ilivi lakho kuze kuthi Nkosi sitawuphila ngalo. Kudunyiswe kubajade wena Kristu manje naphakade. Amen. Ngitawucela bazalwane ukuthi ngizame nje kushakutela namuhla for a while. Lapha sibona Josepha uniketa bomnakabo what we can call ngema terms kwekuthi kwenu kuphathelene nani, kufaka ekhathi ini kuphuma kwenu kuleli jele, yini lokufuna ukuthi niyente kuze ukuthi niphile. Ngalamanye amagama uthi-ke yentani lokho kuze ukuthi niphile. Bese baboshiwe emalanga lamathathu kuleli jele laseGibhithe, noma kule khulukuthu yaseGibhithe. Oh, Melchizedek Elias, the prophet of my heart. God bless you, prophet. Bese baboshiwe-ke, kodwa na lokuboshwa kwabo kwabathambisa kwekuthi bese bangenta noma ngabe yini le Josepha bekabatshela kona ukuthi abayente. Kuboshwa kwabo kuba sejele kwathambisa netinhlitiyo tabo, kwadenta kwekuthi tifike la khona ukuthi noma ngabe yini lekuthiwa siyente siyawuyenta. Uyagayidwa ukuthi utawukwenta tinto kanjani. Lapha-ke siyeva ukuthi Josepha wabatshela kwekuthi kuze ukuthi niphile, kuze ukuthi into nihambele kahle, kufuna nente naku lengitani yala ngako. Oh amen, man of God. Kufuna nente naku lengitani yala ngako. Josepha bekanemavi ekuphila kwabo, kuphila kwabo bekula emavini aJosepha. Josepha bekangathi bafe, athi akwenteke ukuthi kwenteke njengoba sekabathathu wabafaka eprison for 3 days. So Josepha bekangenta noma ngabe yini etimpilweni tabo. Kungako ngithi bekanemavi ekuphila, kuphila kwabo bese kuyame noma kunqike uJosepha. Kodwa uthi Josepha, mine ngiyamesaba uNkulunkulu, I fear God. Ngingumuntu lo mesaba uNkulunkulu. Lokhu-ke bekufanele ukuthi bomnakabo Josepha kupente kubabeke kulelinye lizinga lokuthi njengoba esaba uNkulunkulu, lo muntu lona kusho ukuthi singamethemba ngoba nathi siyamesaba uNkulunkulu. Josepha ngalamanye amagama bekesusa kwekuthi besabe yena, moving their fear from him, amikisa kuNkulunkulu, kodwa yena adimanda ukuthi abamethembe. In other words, he demanded trust, not fear. uNkulunkulu ufuna ukuthi esatshwe
nakabo empelele bekungebantu bebahlakaniphile bakuqonda lokho ukuthi kusho ukuthini. Kwakufanele ukuthi kubanikete induthuto lenkulu ukuthi lo muntu lo lapha wesaba uNkulunkulu, and nathi siyamathi uNkulunkulu lokuyibayala lemiyalo wakhe lona noma lokubeka abatshela kona bekusebaleni ukuthi engqanqanana ukuthi uma ngabe nethembekile lokho ukuthi ngalamanye amagama kuproven ngemanje la kulelive lenitekulo. Uma ngabe nivele niqinisile ukuthi ningemadoda lathembekile ukhona umunye losele ekhaya kusho ukuthi asenente lokho nihambe nimbuyise edela. Ngalamanye amagama labo mnakabo bavuma lokho ukuthi batomletha lo mnakabo losele ekhaya kodwa bavuma reluctant, hayi ngalokho ukhululekile ngoba bebathi ukuthi kuyaba lukhulu kuJoseph kuJakobe ukuthi amrelease eBenjamin ngenxa yekwesaba kwakhe lokwenteka kuJoseph. Nyalo sibona nembeza wabo loneliqala awubaniki kuthula awubaniki kuphumula uyabasebenta bomnakabo. Ubasebenta kanjani ke? Bathi ngempela thina sithi vela sineliqala ngalokhu lesakwenta kumnakethu. Uyabona nembeza wabo sephele over 20 years kodwa nembeza wabo yonke lento uyenta ibe yisha ngaso sonke isikhathi. Yonke le complication leyenteka yemess yenteka kuJosepha nembeza wabo awukukhohlwa lokho ukwenta kube kusha konke laba kwenta kuJosepha abakakhohlwa abakukhumbula ngisho nemagama neliphimbo laJosepha baliva njengoba linjalo. Endike lokhu sithi kwaba lisign lelihle lenteka lapha kulabo mnakabo kulento leyayenteka lapha ukuthi bathathu bawufaka eprison kube njani kude nakunye lokwaku associator lokho lokwenteka kuJosepha noma labakwenta kuJosepha lalo bese kwenteka la kodwa sono sabo sabakhumbuta kwekuthi lokhu kwenteka ngasiphi isizathu. Ngoba uma ngabe kunesono losentile enhlitweni yakho inhliziyo yakho konke utathi nakwenteka lokwentekako ikukhumbuthe ukuthi wena wone kangakanani. Uyabona ke kude njengoba sengishito la kude nakunye lokwakulogical ukuthi uyabona lokho sekwenteka nje sesikhumbulana simbamba nakwenteka nje sesimkhumbulana ngena phakathi emgodini cha kude lokwakunjalo lokwakwenteka la kuloko lebeba kwente kuJoseph kodwa nembeza wabo wabuyisa leso sithombe sono sabo sabahlukubeka etinhlitweni tabo ngoba sono sakho siyakufumana noma ngabe kwentekani umuntu usheshe akhumbule ukuthi kodwa mina ngunekuphi. Kukhona ke kulelinye live la khona kuthiwa kune Federal Conscience Fund lokho ukuthi bantu labake barobha uhulumende noma ngayiphi indlela bayavulelwa nje ukuthi ungabuya utofaka le mali la lo irobhe uhulumende noma ye-scholarship noma yani kuze ukuthi utobana nembeza lo ngakukusoli. So ke kukhona lo munye siyeva ukuthi wake wabhadala wadla imali yemthelo wangabhadala imthelo wangabi nekuthula wazodecide ukuthi I know asengifake $100 wamfaka ngifuna ukuba nekuthula ngilala wathi kodwa uma ngabe lokuthongo solo kungafiki ndaba zengifaka nalenye imali lenye owabo lokho ukuthi noma ngabe akusiko lokho lokwenta ukuthi ungabe nekuthula kodwa lesono sakho sifika sigqamise noma senyule sigqamise lokhu lokucabanga ukuthi wena kusono sakho lowasenta. Ngawo ke labo mnakabo babe sebabona ukuthi hayi ingathi lento lena seyibuye etikwethu nyalo ngalamagama laba nembeza wabo wawubasebenta ungabaniki kuthula nembeza wemuntu awumniki umuntu ukuthula noma nini noma kuphi. Lokhu ke laba kukhona into lokuthiwa i-sundial sundial of the heart. Lokhu le sundial of the heart nayiqhaza ukuthiwa
lokhu khomba isikhathi ukuthi ngubani isikhathi kodwa lesikhathi usikhomba ngesikhathi ukuthi alokukhanya kwelanga ukuthi ba kubese kuyasisho ngesikhathi kwaba mnyama asekusikhohliwe isikhathi and then kufuna ukuthi ekukhanya lokwanele ukuthi uthi ba kube sekuyakutshela ukuthi ngibani isikhathi so ke lokunye lokusitshela ukuthi live la uNkulunkulu is a sunlight live la uNkulunkulu is a sunlight into our heart malike lathi bhala khanyisa inhliziyo yakho sono sakho sihlale baleni ukuthi sente nini wasenta kanjani wasenta nabani sima sebaleni live la uNkulunkulu is the sundial of nembeza limbeke esigabeni sokuthi kube ne-reliability ne-trustworthiness yokuthi vele lokuleli kushoko live la uNkulunkulu likusola ngako mbamba lokungiko sibili so ke akwenteki kwekuthi lishaye eqeleni live la uNkulunkulu uma ngabe like lafika kunembeza kunalokunye ke lokubitwa lapha ngokuthi i-circus trained portly i-circus trained portly it's like le ndlela bakutraine ngano ukushaya imfana kuyasukuma kube ngetinyawo washaya ubese kuyarola phansi wayishaya kwesithathwa bese kwenye wathi kufile nembeza wethu uma ngabe live la uNkulunkulu ifika suma kube ngetinyawo kushintsha simo uma ngabe ngaphansi uma ngabe ungavumi wendlula lapho utobe sewenda ungazi uyakhuluma nje manje kuyenteka nje so asilalele live la uNkulunkulu lisakhuluma nje lokweqala Joseph lapha siyeva ukuthi wabese ufikelwa ngumunyu wekukhala nakabeva labo mnakabo badiscussa lo bebakhuluma lapha wabona ukuthi uNkulunkulu usemsebentini lapha kubone mbeza babomnakabo la khona sithawutha sibuyisane ebudlelwaneni la silimathene khona budlelwane bethu abubuye bube kahle uNkulunkulu uqale asebente ente expert work etinhlitweni tethu uyabona ke ayikho lento yabo quick and easy oh we are sorry Joseph kulesimo lesi leNkulunkulu asiveda kodwa uNkulunkulu uyaguide ngema events nangetinto letithiteni kwekuthi umuntu aye endaweni yokuthi sola nekuphenduka ngetimo letithithe uNkulunkulu abesolo kusekela utafika la khona uphenduka khona etonweni lotentini lokhu kwenteka Joseph angakathi kuveti la kulabo mnakabo bakhuluma nje laphambi kwakhe abathi nalokho uyaluva lolwimi labalukhulumako Joseph nguye lo labakhuluma naye la ngalokho bekunemuntu bekahumusha na Joseph akhuluma so ke bakhuluma phambi kwa Joseph bathi sola phambi kwa Joseph angakathi veti nalobudlelwane bungakabuyiselwa kodwa noNkulunkulu wakhuqulula into ngaphakathi kwabo siyambona uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu lomhle kangakanani lapha ke sibona nalokunye ukuthi ngaphambi kokuba kube khona kubuyisana kwalabo mnaka na Joseph atichaze ukuthi ungubani Joseph akazange abe nebitterness noma abe neanger abe nenzondo futhi nalabo mnakabo akazange Joseph abe njalo kodwa Joseph bekabathanda labo mnakabo afuna ukuthi aqhubeke ahlale nabo kungako ukuthi ngesikhathi afikelwa kulomunyu waphuma waya enzaweni okhaya wanatsa yakhalile wabese uyabuya ngoba bekafuna ukuqhubeka ahlale nabo mnakabo Joseph so Joseph abengayijabuleli lento yekubona bomnakabo bakulolu sizi bebakubo kule misery bebakuyo ebengakujabuleli Joseph lokho kodwa na Joseph wathi ukuthi kumqoka kudzingekile ukuthi lesizini noma lesimo labendlula kuso bomnakabo bendlule kuso uNkulunkulu abendlulise kuleso simo leso lapha ke siyeva ukuthi wabezothatha Simeon uyambopha phambi kwabo babuka this was so vivid and so memorable lapha nakakubona and Joseph nakakwenta lokho
bekakwenta entela ukuthi kube neshosho ukuthi labo mnakabo bayabuya la futhi babuya naye Benjamin ngoba lento lena wayenda phambi kwabo babona babuka nalo sisi lendlela lewenteka ngayo. So asathi lapha ukuthi wamkhetha njani Benjamin ngoba asimboni Benjamin adlala irole enkulu, sibona irole idlalwa nguRuben. Athi ningambulala lo mfana akajikwe emgodini ngoba afuna umkhipha ambuyisele kizi. Number 2, Juda ngoba nguye lothi asikambulala asimkhiphe simthengisele nawo Ishmaelite. So asathi Simon ukuthi kanjani sekungaba nje kuqaba ukuthi ngesikhathi bale ngoba bekatheka kukhulume before Joseph kwekuthi kutafuna sale munye kunawo ntathi nabangale ngekhathi eprison babese ba decide wakhetha Simeon ukuthi hayi mina ngingasala la ngingakuthwala lo. Uyabona ngikhuluma kanjena nje sengikhuphulana Simon of Cyrene wathi lo Simon lona wathi I know mina ngingasala lapha ngikwethwale lokhu lesesibhekene nawo. So kungenteka ukuthi kwaba voluntarily kulona uSimeon. Nyalo-ke sesibona emadodana aJakobe ayajika abuyele ekhaya. Josepha nabajika uthi imali ayifakwe kade emasakeni njani into leti kanjalo. So wakhokha umyalo Joseph wakhokha umyalo lokhu akuzange kwenteka ngemistake, akuzange kwenteka ngengoti, kodwa na Joseph nguyelo wakhokha umyalo ukuthi imali ayibuyiselwe yangamunye ngamunye emasakeni abo. Noma bekathi Joseph wentani noma bekangathi, kodwa na sibona ukuthi njengemuntu lebekagqwele moya waNkulunkulu noma lebekana moya waNkulunkulu according to Genesis chapter 41 verse 38 siyabona ukuthi uNkulunkulu lebeka director Joseph ukuthi akakwente kanjani lo. So this was a very strange thing. Yayinto yayingakavami, kwakuyinto lengathi bengakatayeleki ukuthi ingenteka lento lefana nale. Lana ke Josepha still usasebenza ubambisene naNkulunkulu, usebenza bonembeza babomnakabo ukuthi labo nembeza abaphenduke ngempela kuze ukuthi uthi wena sekwentiwa ireconciliation kube ireconciliation noma kubuyisana kwangempela. Uyabona indzaba yekuphenduka kwemuntu, indzaba yekusetshenzwa kwanembeza wemuntu akusiyo into ya overnight. Ithatha isikhathi soloku igudlugudlutwa isetshenzwa itawufika la kulesigaba uNkulunkulu lafuna ukuthi ifike kuso. uNkulunkulu ke beka sem-17 beka leli plan lakhe lebeka lisebenza, kodwa le plan lakhe uNkulunkulu alisebenta ngaJosepha la kulabo mnakabo. Lokhu kwakungasiyo nje ukuthi Josepha bekadlala nje ama-jokes, ama-practical jokes nabo mnakabo noma atamakenta kubakhulu la kulabo mnakabo, kodwa kwakunesandla saNkulunkulu lesi sikade sisetu kwaJosepha asenta konke lokhu lebeka kwena. Angeke sathi ke ngeke saqonda kwekuthi kanjani, kodwa na nje lesikwatiko kunye singathi isandla saNkulunkulu besingiso besidriver sisho ukuthi nyalo ke yenta kanje, nyalo yenta kanje. Into lebengakabheke kuyenteka la kwekuthi kutholakale imali emasakeni amunye ngamunye. This was an unexpected and a wonderful blessing leya yentekile yetwa nguJosepha kulabo mnakabo. Lapha lokudla kahle bese kudulile ngoba bekutholakala nje eGibhithe kuphela. Kwathi ungajikane kudla nemali lokho vele kwakuyinto leyimadima kakhulu, kodwa na Josepha wayala ukuthi akufakwe kudla kufakwe nemali and ngulona loyo ajike nemali yakhe nekudla kwakhe. And ke lapha sibona Josepha uphinde futhi ubentela nemphako ema-provisions for the chain. Bajikiswe nemali nekudla sesiphinde futhi baniketwa nemphako wendlela. Banemali leyanele abantu nalokho bathoyentani futhi basengayibone kuyibona le mali, kodwa bahamba nayo ilapha emasakeni abo. So sekabanikelela lokho lebebathi okudinga endleleni. Siyambona Josepha ukuthi waphindwa banaka basahleli lela labalaka lamathathu, waphindwa banaka sebajika. Josepha
ngeke ngasho ngathi he was the type of Christ. uNkulunkulu unguKristu, utsitshengisa isithombe saKristu lo sinakekela sibona noma singaboni, ngoba yena uyasirecognize, uyasi-identify thina singakakhoni ukum-identify. Le mali ke yayifihlwe lapha emasakeni, babe sebayidiscover, but kwadiscover munye walabo mnakabo ukuthi hey, uyathi lapha sekunalenye into nakathi uvula lesaka ufuna kondla imbongolo yakhe, wakhanda ukuthi kunemali lapha lekhona. Lapha ke ngiqebo longetulo kwaloko bebaqabanga nalabo bangakubona ngemehlo abo. Joseph okwenda lokho ngaphambi kokuba babuyisane nabo mnakabo. Lokho ukuthi noma umuntu nisengabuyisani naye unerole lethitha lofuna ukuthi uyente kuqeda lendlela noma kuqeda lelibala le reconciliation. So labo mnakabo basengaphenduki, basengaqela iqolo kuJosepha wabathanza, wabanakekela, wabanika naloku ngetulo lebe bathi kokuthi sebavele sebanikiwe. Uyabona ke lento lena kube bekunesikhathi esanele bengayicacisa ukuthi ithini kithi ngebudlelwane bethu naJesu, ukuthi Jesu usinike onke emagugu, all treasure, all blessing, even before the creation of the world. Basifunda lapha encwadini yabasephesi uthi uNkulunkulu wasibusisa ngentibusiso tonke, ingisho nemhlaba usengakadalwa, usengakabi khona. So ke Jesu uyasinika letibusiso, uyasinika letinto asendele, netinto lesingadeserve ukuthi singaba nato. Lo Jesu lesimkhondako uyasentela. Lokunye lesingakusho ukuthi ukwenta lokunye singakaqelile kuphela, lokunye ukwenta singakuboni kulapha kithi, letinto tifihlwe lapha kithi. Athi Apostle Paul lamagugu sinawo athukuswe la etitsheni telibumba, siwaphethe ngetitsha telibumba. So ke kuyasibita ukuthi sitilete kuKristu kuze ukuthi sitawubona ukuthi Kristu usinikeni yini lasiphathise yona. Usinika lokunye singakabuyisani naye. Labanengi bantu bakhanda bentelwe tinto ngendlela lemangalisako, lona wentelwe kanjani. uJosepha kulamasaka imali, uNkulunkulu la kule mpilo yethu, le mpilo yethu kunenteka ngiwo lamasaka lekaphethe lengqebo, la ngaphethe lokudla. uNkulunkulu ufake nalokunye la kule mpilo yethu, kunaletinye tinto lesingathathi lethi khona kodwa la kule mpilo yethu. Jesu uyasinika thina naloko lesingathi ukuthi usinikile, lolo ungathi ukuthi unako, Jesu ukunikile unako. Jesu usinika tipho nalesingathi lokuthi sinato leto tipho. The only key to know ukuthi unalesipho ukuthi uthi yamanise na Jesu, uthi beke kuJesu, Jesu uthi abese uyakuvulela, uyabona ukuthi uphethene empilweni yakho. So labo bhoti ke bayibona imali naye ikhona, uyibona na imali nakavula lo mlomo wesaka lakhe afuna kupha impongolo yakhe, uyethuka ngewethuka lokukhulu lokumangalisayo ukuthi hawu yena bakithi kwenteka lapho. So asitshelwa ngalabanye bomnakabo labangu9 ukuthi bona bavula yini ngoba phela sesi9 ngoba Simeon uselele, Benjamin usekhaya, Joseph anake. Asitshelwa ke ngalo 9 ukuthi wona wabe suyavula yini wentani. So ungathi nje kwavula munye, abazange basaqhubeka nekuvula emasaka abo. Lana sibona Josepha ngalamanye amagama uyabavivinya labo mnakabo, naloku still kubuya kuNkulunkulu. Akatendeli nje Josepha kodwa ubavivinya ngesivivinyo lesibuya kuNkulunkulu. So umbuto uthi batakwentani ngale mali. Uyabona imali yinkinga lamasontweni
labanye baze bahambe bokwethwala bathwalele nje ukuthi batokhona ukuthi bashumayele banikele imali noma benteni kube netimali. So imali yinkinga laba ke la imali sebanayo kodwa abathi ukuthi batokwendane ngale mali and abathi ukuthi le mali ifike njani lapha kubo. And la le mali yayinto le itawurivela inhlitiyo yakhe. Imali isibonisa inhlitiyo yomuntu kwekuthi le nhlitiyo yomuntu injani. Umuntu waba nemali ngisho nalebeka sinothongane uyajika lobo ucabanga ukuthi umngane wakho uyakujikela. So umuntu waba nemali, imali iyamjikisa umuntu, imali imenda umuntu abe ngilenye into. Weqala lana kwakuhlolwa ukukhohliswa noma ukukhohlakala kwenhlitiyo, the deceptiveness of the heart. Kwakuhlolwa ukuthi inhlitiyo ayikakhohlakalini ngoba inhlitiyo lekhohlakele iyafihla. Wonke umuntu lofihla tinvo unenhlitiyo lekhohlakele. Number 1. Number 2, kwakuhlolwa inhlitiyo ukuthi ide inemanga. Yonke inhlitiyo lenemanga yakha story. Imali yakho mntayibuyisa ngosami ngisengayithola imali kunjani ine story inhlitiyo lenemanga. Number 3, kwakuhlolwa kuphakama ipride. Inhlitiyo lene pride ithi lokhu ngiyakudeserve kwami bekufanele vele kubuye kimi bekufanele kute kimi. Inhlitiyo lene pride I see grateful. Number 4, bekuhlolwa ukuthi le nhlitiyo isincere, is it not a superficial heart? Inhlitiyo lengasiyo lesincere lengasiyo leqinisile. Inhlitiyo lengasiyo leqinisile ayinenzaba noma into yentekile noma ikenteki ayingelelani nje naleyo nto leyo. So Joseph abekathi hlola ke lethi inhlitiyo talabo mnakabo kwekuthi inhlitiyo lethi kanjani. Kulesinye isikhathi Jesu nathi uyathi hlola inhlitiyo tethu, uyathi vivinya athi hlola lethi inhlitiyo lethu sinethi inhlitiyo lethi injani. Lokumqoka ke kakhulu kwekuthi uNkulunkulu uyedlula ekuthenini thina sentane noma sibehave njani. Endlule uNkulunkulu ayofuna icharacter ngoba into lento umuntu aqhubeke aqina ahambe abonakale athela netithelo kwekuthi icharacter yakhe lowo muntu loyo icharacter le kanjani. uNkulunkulu uconcern ngenkambo yethu akasi noma lesikwentako angakubona uNkulunkulu kodwa uye ikambo lenjani. Lapha ke siyabona ukuthi inhlitiyo tabo yehluleka tafika lathi faila khona tabane kwesaba. Lokhu ke into lengakatayeleki is so strange. Excuse me. Yini ngithi it's so strange. Kungoba lapha le mali labayithola ngofanele ukuthi bathole ilotho bawine ilotho labomnakabo. And kunabo uthole ilotho inhlitiyo ibalendulu ayibi phansi. But lapha asibabone bajabula bajajuliswa ukuthi hey imali yethu sibuya nayo maye siyabonga nayo imali yethu seyikithi. Kodwa sitshela ukuthi inhlitiyo yabo yehluleka yaba nekwesaba. And lokwesaba kwale nhlitiyo yabo naloko ukuthi ibehlulekise le nhlitiyo yabo kwakungoba kuvuka imivuka basakhuluma bakhulumisana ngamunye baxoxisana bakhulumisana ngalendzaba ukuthi sayini manje lena lento ke. So bebesaba lokwesaba kwabo kwakude nawe ukuthi abati kahle bathi ingcenyana nje lencane uyabona nangabe ungati kahle uthe information kahle uba nako kwesaba ukuthi awathi ukuthi awuwentekani. So ke lapha kwakune kwesaba lokuncane njalo kwakunengcenyana lencane labayatiko kodwa yenganywe kwesaba. And ke bathola ukuthi kunale mali lela esakeni noma emlonyeni walesaka lemnakabo ngiko lokwabenta besaba. Siyabonga samkethi siyabonga mlangeni Nkosi ibusise ehlubulo muhle. Asathi ukuthi labo mnakabo labanye abazange ngani ba-check emasaka abo nabo ngeshesha ukuthi kungenteka lento lento kumnakethu nakithi yentekile. So asathi ukuthi yile abababa ukuthi banga-check emasaka abo masiyana. Number 2, bebesaba. Lokwesaba kwabo
bebesaba ngoba kuke kwaba nesuspicion ukuthi uthi Josepha nina nitinhloli la uma ngabe le mali seyila emlonyeni wemasaka abo sebajikana le mali sekuyabuya kuqiniseka ukuthi vele lamagama ukuthi sithi inhloli kusho ukuthi vele sekade inhloli nje kuphela kodwa sesitawufanana nemasela sesitawubitwa ukuthi we are thieves. So lobu kwakunglobunye bekubaqindetela labo mnakabo Joseph. Kwesithathu bebesaba ngoba nembeza wabo bewubanika bewubabheka liqala. They were so guilty in their heart. Now bathi buta ukuthi kodwa uNkulunkulu seyini manje lena la sentayo. So wentani uNkulunkulu ethi konke lolo unyelethe lokuhlupheka lesibhekene nawo uNkulunkulu sophinde futhi sosende uyabona ngabe nembeza wakho aleliqala lesibusiso siguquka sibe kuqala kunembeza wakho. So ke le conscience yabo ngalokho le bakwenda kumnakabo yababheka babadigqili noma baba under bondage yale sento sabo labayasenda babazange baze bakubone lokuhle leNkulunkulu abentela bona. Uma ngabe uNkulunkulu enta sibusiso ethi kwakho kanti wena kukhona into longakathi vume nale sibusiso siguquka usibu athi kusho ngqokisiwe la kusho uNkulunkulu ufuna ukungishaya uNkulunkulu ufuna ukungenta ukuthi nembeza wethu bazalwane asiwuclean asiwukhuqulule so that uNkulunkulu makenta into sitawukhona kwemukela into taNkulunkulu ngekujabula semukele into taNkulunkulu ngendlela leNkulunkulu asuke asipha ngato leto into maphambi noma until we are reconciled with Jesus siyaobeseloku esingadi kwekuthi kufanele sente njani ngetipho uNkulunkulu lasipha tona. Uyokhanda lesikhathi siyabhadalisa lesikhathi sesithola indlangaye sesithola umsebenzi ngale tipho uNkulunkulu lasipha sona. Kungaba sipho semqulo, kungaba sipho sekushumela, kungaba sipho sekuthandazela, kungaba yini sithola kusengihla semphila khona. Yebo kona kufanele uphile khona kodwa labanye ukhanda ukuthi ngenxa yokungatholakali kwemsebenzi sebabona ukuthi lesipho saNkulunkulu abasale badla ngaso. Labanye badla ngetipho taNkulunkulu letila mtimbeni wakhe ahamba othengisa ngento la nekathengisa ngayo iqhubeke ibe yakhe kodwa abayithengisile. Uyabona uma ngabe unesipho saNkulunkulu kodwa ungaqondi utawusisebenzisa kabi. Let us pray. Sesibongile uNkulunkulu nembandla onke konke lososentele kona sithi Nkosi ludumo nemandla nebukhosi kufanele wena Jesu qhubeka Nkosi sibusise usiguide baba wethu lolungile tinhlitiyo tethu Nkosi tihlala njalo tonakele ngetimo letahlukahlukene lesibhekana nato Nkosi lapha emhlabeni sambele phambili ke uNkulunkulu wethu lonamandla onke usentele lokuhle kodwa ludumo nemandla nebukhosi kufanele wena Jesu manje naphakade. In Jesus' mighty name, Father, we pray, amen and amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all, now and forevermore. Amen. May God bless us richly. Be blessed wherever you are. And remember, God tests our hearts to prove or to make us know our character. Well, to stay in a deceiving heart. Stay in a lying heart. Stay in a proud heart. Stay in a superficial heart. God will give you gift. The gift will then put your heart in a display. May God bless us as we share this with our brothers and sisters in the Lord.